If you want to learn Serbian, you're a total beginner and an English speaker, use this chance to apply now, join this group and learn Serbian in 2025. You will complete the A11 level, which is represented in this book and on A11 part of our Serbian learning platform, in 4 months. And this is a solid basis to get you going and to help you really learn Serbian. Ja učim sa Serbonikom već godinu dana i vidim kako napredujem. Zapravo, posle nekoliko meseci, počeo sam da pričam srpski u restoranima i prodavnicama. Upoznao sam mnogo finih ljudi iz različitih zemalja. Da vam kažem iskreno, Serbonika nije samo škola, već i divno, sjajno, srdačno društvo. Mnogo preporučujem školu i hvala puno Magdaleni i svima u Serboniki i puno pozdrava. Ćao!